okunye mhlawumbe ongathi usiphethele kona okunye esikuphethe siphethe umuthi wepromotion lapha kimi. Umuthi wepromotion lona wonke umuntu odinga isikhundla emsebenzini, wonke umuntu othi cha mina sengine 3 years ngisebenza kodwa ngisebenza ku same position, wonke umuntu othi yini ngisebenza la kodwa imali ayigushulwa. Mina ngithi kubi lokho kumele ukuthi unyaka nonyaka ube khona yenzakala empilweni yakho ushintsho. Ungasebenzi iposition e1 for 3 years kubi lokho akufuneki. So lo umuthi wesikhundla lo. Sorry, umuthi wesikhundla usebenzisa kanjani nje ubhaliwe nje nawo kanje. Uzothola ubhaliwe umuthi wesikhundla usebenzisa kanjani. Sengiyagcwalisela mina ngokwami. Kuthiwa bath and steam with it for 3 days, then apply a small bottle in your eyelashes every day. Right? Kusho ukuthini ke lokho? Kuthi lo muthi lo uzobe usugeza ngawo kanjani na ngale ndlela le. Uthela esivalweni lo muthi lo. Uthi mase ugcwele isivalo usuthele emanzini wakho ke manje bese ugeza ngawo. Akusho ukuthi ugeza ngamazi ngensipho. Uyaqala ugeza kahle ngamazi ngensipho ucede ukugeza. Ngamazi ngensipho. Uthi mase ucedile uwachize phela amanzi akho nensipho. Usufaka amanye amanzi abandayo. Kubalekile ukuthi amanzi abandayo bafake. Sofaka amanye amanzi abandayo usuyaziyakaza using lo muthi lo. Yabona kanjalo. Then wentambama futhi uyahamba uyifuthela. Mawuthanda futhi ungageza ngamazi ngensipho uyenze into yenza ekseni kuthi intambama bese usofaka isivalo kanje ufake lapha entweni yakho futhi ufuthe bese uthi ufake isivalo futhi kanje chithi lamanzi ofutha sofaka amanye amanzi lahlina abandayo bese uyageza. Ukhuluma ukuthi ufuna isikhundla lo muthi uzokwazi isikhundla osidingayo. Lona umuthi wesikhundla lo. So lo muthi wesikhundla awuna ama consequences. No, lo muthi wesikhundla uyawusebenzisa noma ngumuntu wesilisa noma ngumuntu wesifazane. Unebhodlela elikhona elincane lapha ngaphakathi. Lebhodlela elikhona elincane ngaphakathi uthi masocedile ukusebenzisa for 3 days bese ugcobisa la emashiyeni. Langa lesine ugcobisa la emashiyeni. Njalo bemsebenza ugcobisa la emashiyeni. Kuze uma kuvela isikhundla bazokwazi ukuthi bakwazi ukubakunikeza sona. Na kanjani uma usebenzisa lo muthi lo kube khona isikhundla esivela emsebenzini bese sesithathwa wena. Manje ngoba lesikhundla masivela bazongenzisa ama interview nani so ngizowina kanjani mangisebenzisile babazongithatha asithi naku namhlanje bakhipha iposter bese ngiya apply kusasa abangibize ku interview yini kumele ngikwenze naku sengigezile ngicedile ngiright sengibiziwe sengiselectiwe or CV yami njengoba ngihambisile sengibiziwe ku interview yini kumele ngikwenze Okumele ukuthi ukwenze ukuthi uchubeke ugcobise namafutha lapha ngaphakathi ngoba kunebhodlela elincane lapha ngaphakathi elinamafutha athile okumele ugcobise emashiyeni. Lokho okugcobisayo sikedele kona lokho ukuze mawuye kuma interview noma kusesivele isikhundla ukwazi ukuthi uqine usibambelele ngabe khona umuntu ozogudluza kuzo ngoba umsebenzini yagadlana. Lo wona manje ufutha ugeza uzobe ke manje usugqamisa kuze mabahlela abaphathi bakhulume ngabathi hayi nasi kunesikhulu lesosi ngasenzo bani ufike abangena abaphathi uyenza njalo bese kuthi lebhodlela encane uzothola ngaphakathi yilona lelizoyenza ukuthi ungagudluzwa futhi isikhulu lesikube usibe shock ukuthi kube sakho. No hayi ngicabanga ukuthi le ayihluphi kangako. Yes izwe impela siqhubeka njalo sibe nalo stop period ke lo for abantu besifazane lo stop period yenze umuntu wesifazane abe sesikhathini kuze kweqe. So uthi unesikhathini ulebele uwopha akunqamuki. Izizathu ziningi ezingenza lokho kodwa lo muthi lo awukhethi izizathu uyenza ukuthi igazi lime. Stop period njengoba na ubhaliwe ukuthi stop period wabhalwa indlela osebenziswa ngayo sengofakazelela kulabo abanye sekuthiwa lapha drink 1.5 ukuthi 1.5 ukuthi half a cup la a cup twice a day. Kusho ukuthi ekseni usuphuza half a cup ntambama usuphuza half a cup ulothi liphele komishileli sowaphila ngapheriod ngoba uyabona incane kanjani lento le futhi uyiphuza for 2 days ukuthi in 2 days amapheriod akho basawaphelile. Manje akuna infection akuna kulimaza sibeletho ayikho into engathi yathinteka. Cha umuthi lona ukhandwe ngendlela yokuchwephesha kakhulu awukuthinteki lutho ukungamelanga ukuthi uthinteke ngesikhathi osebenzisa ngaso. Manga overdose maybe ngithi ngiphuzile sengenza iphutha ngiphuze 2 cup ngayenza kanjani lapho sokuyinkinga ke lapho kusokuyinkinga izizathu ezingayenzeka ngenzeka ukuthi wena uzilimaze isibeletho wena kube khona inkinga ke lapho masongabe sofisa ukuba nengane
yabona ububi bayilobo kumele ukuthi umuntu alalele umthetho ashaye half a cup noma ngabe umuphi umuthi ubale kuzwela umthetho ungayi ngamandla ukuthi ufuna ukuthi usheshe uphole cha lalela umthetho ngoba umthetho ukhona ngesizathu umthetho awuhlubisanga lapha ya oh hayi ngizwe impela inkosi